بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل wahdina ila sawa'is sabil. Wa ba'd. Si kaam kayman mapahadir si waktu ini amban abahi pamakanak dini kaam tukila kudangan parangan para sababan ni kamik kamanamalan sumagawa ierui tinambahalin pagigay kam katauhan ko bang sinihin alendin. Sumagawa langkum tini hadya kam kemun sarta tini buuk pinaasek silapal pagkilalihan tebi kamoy amban bulak dunya inin ngaregsek molek kita bihak hadaratin Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige beku makabisara ini nilai ganta taufik kaman Allah tabaraka wa ta'ala ganta pangurung ni tujuh aku besarat ko si kita bikemon maku ko kamaapan si kaam yan bangin pinagtete pasal girawitan tutib do asal hunit na binunglewan dahil lumyaan sumagawa asasin ilmuin pagke in mu'minin pa si Uthman ibn Affan. Lau taharat qulubukum ma syabihat min kalami rabbikum. Bang pa inne suci, bang pa inne lisin pangatayan bin ma syabihat min kalami rabbikum asal gay kami ang sinumu, gay kamu ang eso si bisara, iya di mamalihara kami bisara Allah tabaraka wa ta'ala. Sumagawa, bang niya alo manusia ang manlela ni kiparende jumu, sinumu, esohan, pagi pinain doa niya hadis, doa niya parman, ambanien gak listin atau akan gak suci pangatian mukmin atau akan nambuah manusia iya. Pang si Uthman ibn Affan misarane. Lau taharat qulubukum bang painne suci, bang listin pangatian din gan atamak-tamak ne, dumain item pangatian din, masyabihat min kalami rabbikum gay kami yang eso sebisarat banbi. Ambanien napagay mu'min kita bi, mu'min lisin pangatianin, insyaallah kau rupain murah-murahan, tadauhat tabi pagtingko-tingko tabi inin, bang kita bi mulai hapadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ambanian, gahib niya, tamanan hap ni pagtingko-tingkoan, atau akan tamanan umbul dan buah ni pagtingko-tingkoan, pagtimuk-timukan, pagkaswa-kaswaan, iya ni, amban pagtingko-tingkoan atau akan amban pagtimuk-timukan tabi sa ilaw ini. Bang beses te amban hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inne idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kaampan ni lumabay amban jambangan amban kabun sin surga farta'u ngettu bikaam ngettu kam. Pain may sahabatin kalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. We ina be pinain kabun atau kan jambangan sin surgain o Rasulullah. Peke bisara Rasulullahin subay pe niyaan pinaasaykan maana bang ini maana ni peke andi bisarahin. Kay katawan ni sahabahin bang ini. Pain Rasulullahin halaqatul dzikr wa fi riwaya fi halaqatil fi majalisil ilm. Yung jambangan pa inna sin surgain atau akan kapun sin surgain
Yene bang painne niya magtimuk-timuk niya magtingko-tingko pag-istoryahanin pasal pangisip sin Allahu tabaraka wa ta'ala dan buat riwayat di majalisil ilmu. Yene pagtingko-tingkoan din, pagtimuk-timukan din. Si pagtuntutan ilmu atawakan. Yene pag-istoryahan diyan pasalan bangsa ingge tahatirin agamarin to umanamaran wi sa inin subihin nangin atawa sa inin subihin nangin. Pasalan ilmu sin Allahu tabaraka wa ta'ala iyan pagtingko-tingkoan din. Namang beste ang hadis Rasulullahin, inin umbudang buwa pagtingko-tingkoan, pagkasuwa-kasuwaan tamanan umbudang buwa si Rasulullahin, yene pagtingko-tingkoan tabi inin atawakan oras ini. Kakaam turumin pikang mapalawi, pang maupama mapalawiin, pang upama tasaut na kita tasasang na ko ito niya, may bilu bugana, rumaksud na maglengan-lengan na japiho, pasagga na si Mastir inin, pagkatiya kita magsemina, atawakan magpa-estep, karena Allah tabaraka wa ta'ala busi pasagin, iyan inalinan mapalabihin. Sumagawa kam dumain ka matahat palabi, asal patut jutit kam pitoh pag-ilmuan atawakan hapag, iyan pag pangajian, iyan ko ilawinin. Puas billahi, may pinainlay ka niya iyan topic atawakan maudu, pangurong kukaam, pasababan na ngatan to ka istidad. Sumagawa, ingin natin tag-es-esin, nukarasin. Misan niya kami, 5 minit niya, ano pa ma, kini palangkiw-langkiw. Importante, bisan gayhek katabi sarahin. Iyan bang hadjahek katabi begin atawakan bang tabi. Pagka gani agunan, bisaran, taha bang gayro magguna. Lugay na gani, niya, gurani bisarahin. Sa ingin na taha, ni bang lumin na bisaratoo. Lamikian mapakalahin bisan pa sa inge hekka ilmu na bakas tapakalahin no manggero at pigan no kaya magkagunahan si kao. Iya yan. Sa dahil lo aman paasek ko si Maudu atawakan si Tapik. Ami-ami ubaya si Kaam da kam mayam si Pantuk. Dugda kam mayam we makanak si dahil luhanin. We pain si Usman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu pa inni la tanjur ila ma man qala walakin unjur ila ma qala. Isabun bini ne. Pinsi Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, la tandur ila man qala, daakam pa inne payamanun bangsina mamisarahin. Da payamanun we makanak mamisarahin. Bisan kani annun awahi mapakalihin. Da payamanun bangsina mamisarahin, walakin sumagawa. Ye pa inne pinayamanun undur ila ma qala, payamanun bang ine binisarahin. Bisan kanya annen makanak sirehluhan nun. Bisan kanya annen makanak musutambo. Bang binisaranin Quran duk hadis kasabenaran iyan taimaun. Sumagawa bisan pesap sirehluhan nun. Bongat nen taman lekkoan ni atawakan taman naan ni si punsot ni. Bang dumain Quran duk hadis bang dumain to daye dapat dalilun atawakan dapay amanun wa iye penyewe sukatan ni bungutan dah pinsi Utsman ibn Affan. Sa unjur ilama qala payamanun bang ini binisaranin. Bisan kanian ng makanak paaho, bangit ito, binisaranin, iya ito ang bibisarakun, da ito ang bikakahinangkun, atawakan lakulakukun, atawakan makanakin. Sa iya idendo, tanbin ko ito, iya nabisara, amban Allahu tabaraka wa ta'ala, kabdangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In maudu atawakan tapikil ko si alaw inin, atawakan si oras inin, pangurong ko si Kaam, atawakan si Kiti Bikemon. Niyaan, tuh kuhumadir Jumaat niya tambuang mantapik tambuang guru dari kelasahan kue Tuan Ifan tapik nien bang ST biru ini pasal della pasal della bang saingge niaan sube pinalihara della ini maknanen tapik dambua guru dari bilay dambua amban me part si barante ini na sunuan kunihat da tapik ngayon, sumagawa naman sa tinapik kong dela. Saya turo si ginawa marante pinapikin sa dela bakas binisaranin ko ito binisarakon iyan bang ine matudele iyan alkulub pangateyan pagkat pangateyan ini umat muslimin punya kaalinan pangateyan pagkat dua bay magbiling-biling halin ang kalapan ng kulub kulubin asal-asalin mukallib ang kanil Rasulullah ibn doal maku Allahumma mukallibal kulub sabbit kalbi ala dinik. Okay pa niya magpinda-pinda sin pangatayan
patatapon penne pangatayan kun sigit patatapon penne pangatayan kun atawakan atay kun penne si agamano hangkan inalenan atayin duk atay mian kalbin duk kalb pegge magbiling-biling in atayin na in tapik te ko ituhin atawakan maudumten ini pasal atay atawakan pangatayan esab tabi me jamaah muslimin in pangatayan inin subay asal importante ted inin manamalan subay hinatul pangatayan ten manamalan pegge kabdangan Rasul te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inni niya itaha hadis lay siba adto tinadya po nalay pegge rumindo aman po lay nisisitanay pa in tuko hadis lay inna fil jasadi mudghah benanen niya luusigin hawabaran manusia en mudghah laha magtibungkel duwas fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu in laha magtibungkel miaan penne magkumpul dalam baran manusia iyan bang iyan hap magtibungkel miaan hap ne kemon tibukan baran nun sumagawa wa idza fasadat bang magkaat bang larak magkaat yene magtibungkel miaan dalam baran manusia iyan penne fasadat jasadul kullu magkaat kemon tinaw baran manusia kabtangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wahiyal qalb wiru men ke benne binaksud Rasulullah atawakan yene magtibungkel magtikumpul iyan dalam barang masalah ala wahiyal qalb dumen ke benne atay yene atay ite me jamaah muslimin bang atay manusia insanyang bang atay manusia in hap kamemun tibukan baranne anggaw ta sin baranne hap gua tangannen hap gua delanen hap ini basta hap atay manusiain hap kemon baran manusiain sumagawa bang atay manusiain magkaat kemon tibukan baranne dukdumen ni haja tibukan baranne magkaatin sampai lamot pe atawakan sakup pe magkaat dambua lumak nin sampai tapit-tapit nin sampai dambua kauman nin sampai muslim nin tardin nyai magkaat Mangpapito si bagian ati higpep manama bagian ati. Sumagawa dani kitipi pagi si kaysa ning pandak orasin mura sa pagbalikan niya oras nung kitipi balik katawakan silahat magkasuwa. Sumagawa pito ni hadya kitipi ka importantian sin ati hanggan subay pinalihara atau kan subay hap ati itin. Peggain ati may umat muslimin banggay hap atay nun pangipat nun banggay listin atay nun listin amban igil listin amban kemon nilaat asal dambua piyan amban dumain niya hadya baran na magkaatin sampay baran sawit nun asal magkaatian sa banggay listin atay nun dukatay na umat muslimin asal iainin kaimportantihan nin subaytad asal atay nun atay listin atay sanyang atay hap atay dambua mukminin atau kan dambua manusia supaya sanyang ginhawa baranin supaya sanyang tibukan baranin peke dambua waktu Ibrahim ibnu Adham rahimahullah lumengan niya si Aswakil Basra manggaru ku hilap Aswakil Basra ini silat Irak. Nalumengan banyak Ibrahim ibnu Adham dan buah waktu si Aswakil Basrah tempat ini si Irak menggaruk lupa. Pajtama'an nasu ilaihi ubus bupi piu maktipun manusia in piu patujusi. Dan buah kaumanin atawakan dan buah Aswakil Basrah mayan. Pilih patut di siya pagi lumengan kana Ibrahim ibnu Adham yamsi pi Aswakil Basri kana angin lumengan niya si Aswak sin Basra. Pajtama'an nasu ilaihi bu pilih magdambua magpun manusia in patut tujuh Ibrahim ibnu Adham la in manusia in kemon paqalu ya Aba Ishaq o kepinne Aba Ishaq inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabih ud'uni astajib lakum
Dennalan painna Allah tabaraka wa ta'ala magkabtangan magpain dalam Quran ni maha mulia, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kami ini. Magpain Allah dalam Quran ni pain bahjanain, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kami pinapubin pain Allah tabaraka wa ta'ala misara dalam Quran ni. Sumagawa painnya kami wa nahnu mundu dahrin nad'uhu fala yastajibu lana. Sumagawaan si sa'i na bain Allah ta'alahin, maku kami si aku tay maku si kaam, ya inin pamituhan kami si kaamin pagpunan kami may jama'a kemon bahjanain tilaw kami bangway sayin pakarajani. Bumagpain Allahin adapun magpain Allahin, ud'uni astajib lakum, maku kami si aku tay maku si kaam pinako. Namu kami painnya wa nahnu mundu dahrin fala yustajabu wala yastajibu lana. Kamu di malas tahun lay tahunan na lumanya painnya muan tahun na pamaku kami sa Allah tabaraka wa ta'alahin sumagawa fala yastajibu lana, gak ngatu tinayma si kami. Gak ngatu tadawhan kami pinaku kamihin. Way sayen pinain pain may ahahin pa si Ibrahim ibn Adham. Maku kami painnya kasanyangan kahennek pangatayan, ya iya ru kasusya kamihin. Maku kami kasanyangan dem kauman iiru kadaburem kauman kami. Maku kami kadaya iiru kamiskin kami. Buadapun Allah tabaraka wa ta'ala hin magpain, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kampi na kumi. Iyan report niya pa si Ibrahim ibn Adhamin, mangway magkabtangan Allahin, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kampi na kumin. Bu kami muan tahun niya pa maku kamihin, maku kami kasanyangan, maku kami kahennek baran, kahennek kauman gay nga tuhennek pangataya atawakan pangatayan kami, gay nga tuhennek kauman kamihin. Iya ro kasabog kauman kamihin, gay nga tuhatul, gay nga tusulod. Way pinaingin, bumagpain Allah ta'alahin, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kami nakumin. Pakal, nampung Ibrahim ibn Adham si Me'madjana mantilawiyahin. Ya ahla Basra, o kampenya mea Basra, dakam ulali, dakam inu bang way gay nga tutinaima wa Allah ta'ala dua abin. Bisan dumagpain Allahin, ud'uni astajib lakum, maku kam si aku tay maku si kampi nakumin, pasal penne matat kulubukum bi asyrati asya aw min asyrati asya. Hangkan kay nga tutinaima dua abin, maku kam kahennek pangatayan, iya kasusya pangatayan bin, maku kam kasanyangan kay, iya ru kay kasanyang bin, maku kam kahapan dem kauman, iya ru kadaburim kauman bin, pasal matay me pangatayan bin si atas 10 perkara atau akan 10 ginis kamatian. Mati pangatayan bin si atas 10 perkara atau akan 10 ginis. Narakam ulali pen Ibrahim ibnu Adham, bangway kay nga tutinaima wa Allah ta'ala bisan muan tahun ni pamakubi tuju Allahin, pasal pegge matay pangatayan bin si atas 10 ginis atau akan 10 perkara. Al-awwal, kag natagna makamatay pangatayan di pen Ibrahim ibnu Adham, arabtumullaha ta'ala walam tu'addu haqqahu. Kinatauhan di Allah Ta'alahin, Allah Ta'ala magpapandari pito pangkat langit pito lapis bulakin. Duk Allah Ta'ala magkatauhan di mga rijikiin, Allah Ta'ala magpakenlumin, Allah Ta'ala magpapatayin, Allah Ta'ala magpakanin, Allah Ta'ala magpainumin, Allah Ta'ala kemon magpanyain. Allah Ta'ala sampai mamanya ka amin sumagawa iya nadya kinatauhan min Allah Ta'ala magpanyamyaan magpanyakemon niya matu dia tak dunia ini sampai ginawa barang bi walam tu'addu haqqahu sumagawa hangkan jay tinaima dua abid dakam ulali dakam inu walam tu'addu haqqahu pegek gak tinunay we bihaknya pegek gak tinunay we bihak Allah Ta'ala kilale bihajah tahati bi Allah Ta'ala magpanya bulakin, magpapanjari bulakin, Allah Ta'ala magpanya bulanin, may langitin, may manusyain, may binatangin, rijikin, magpakilo, magpamatain, Allah Ta'ala sa nakatauhan bi. Sumagawa, hangkan dati na yung madua abin, bisan mo ang taon kam maku sa Allah Ta'ala rakam inu pegge sababan, walam tu'addu haqqahu gak tinunay bihakne. We ini hak Allah Ta'ala, baraka wa ta'ala hini umat muslimin. Hak Allah Ta'ala dua perkara, dua ru. Gay mencari lepas dua ini. Ini estet debi hak Allah Ta'ala si kaisanin. Hak Allah Ta'ala magdambua si ayat Allah Ta'ala penne.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah Ta'ala sinumba ya pagmariawaan, pagparambuan, pagparambus-busan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gapa panjari ko jin induk manusia. Buat makinan cara tabulak dunia ini. Sumagawa maksud kun hangkan sa papanjari ko illa liya'budun. Malainkan supaya jania mariawa supaya jania numbasi aku. Narakam ulali bang wega tinaima wa Allah Ta'ala dua abin. Peke takilale biha Allah Ta'ala iya magpanyak kay man dunia itu. Sumagawa gakam Allah Ta'ala ng bahayang gakam ng bahayang. Daakli tandong baga pinapanjari wa Allah Ta'ala manusia induk jin malainkan supaya niya magparambus-bus supaya niya nung mapasudod siya so gakam pasudod. Gakam ulali bang wega kam ngatu tinaimaan dua awe Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maku kam kasanyangan iya kagabubin. Maku kam kahennek pangatayan iya kasusebing. Dakam ulali pan Ibrahim ibn Adham. Yan haksin Allah Tabaraka wa Ta'ala ni umat muslimin. Yan subay kayo numba, subay kita mag-ibadat si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pito kita bayon ibadat at dali. So gaya hatubus. Pandak tinihadya. Inibadatin namin niya dyan ng bahayang. Huwag panganalden, huwag ng bahayang niya ibadatin, huwag magpuwasi, maghati na dumain. Tinaaripan wa Ibn Taymiyah fa inni al-ibadah wa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali dhahira wal batinah. Inalenan pende ibadahin, duminit dyan ang bahayang, duminit dyan muwasa, duminit dyan magzakat, duminit dyan maghaji. Sumagawa ibadatin iyan alen ilangkum ni dambuha penne kemon ni sa suku kinabayaan ni Allah Tabaraka wa Ta'ala minal aqwali minal af'ali wal af'al ambanne bisaranu pang bisaranun hab si sawenu bisarahanunut bisaragani akaslane bisara magguna bisara gay makapenti pangatayan amban iyan ibadat alin niyan wal aqwa minal aqwali wal af'al. Damikyan niya kakainang no. Duminit yan ang bahayang. Mehinang no. Nanim goma kewang karna Allah supaya gumana supaya pang taawat niyan pagzakat no, pagpangadji no, pagpaniyaan no mimiyaan, paggasto no madrasa, pangagasto ni nang lalan panabang no. Karna Allah niya kun aman ibadat bisa tinang no. Kemon amban pamisarano sampai kakainang no minaw dahira wa batinan sali no tapok no tampal alen niyan ibadat. Iya. Nah, dakam ulali pen Ibrahim ibnu Adham. Bang wega tinaima Allah Ta'ala pege matay pangatayan min si atas 10 jenis atau 10 perkara. Dan buang baniin pege niyaan takilale bihat Allah Ta'ala wa iya magpanya 7 lapis bulakin no 7 pangkat langit no kemon ne magpapatay magpakilumi sa ga tinuni bihaknen. Haknen al ibadah. Suway ke mag-ibadat pariyawa si iye, numba si iye. Pandak ni hadya, mayroong kaya tahagay ubus. Karwenin amban haksin Allah Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, asyirk. Sumay kayo magsakuto si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaya manjari magsyirik, kaya manjari nangan limbang Allah Ta'alahin. Kaya manjari maku sa tiyan man Allah Ta'ala. Kaya manjari pasudod sa tiyan man Allah Ta'ala. Sumay hadya si Allah Ta'ala pasujuran mo. Hangkan ni magpain Allah hindi siya si suratul Fatihah pinni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bang sa ilmu nahwu, iyyaka na'budu asal-asal ni pwede na'budu iyyaka. Bang papino niya sa ilmu nahwu, na'budu iyyaka mapulun bihi iyyakali. Damiru mumpasil. Sumagawa way pinarehelo Allah Ta'ala mapulun bihi ng pagpiil. Tandaan ng kamay na iyyaka na'budu pinarehelo mapulun bihi mukaddam ng pinarehelo mapulun bihi ng amban hinangin. Pasal ganiya manjari panumpahan sa dili malainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaya menjadi syirik. Si Allah Tabaraka wa Ta'ala amban hak Allah Ta'ala duero. Si kaisan sebaiknya pasudut nomba magibadat si Allah Tabaraka wa Ta'ala karwenin sebaiknya wala tusyriku bihi syai'a sebaiknya kay magsyirik si Allah Tabaraka wa bisandaahan. Ina ni ba yung syirik? Sebaiknya kay magsyirik. Pagka pa Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Benalan Allah Tabaraka wa Ta'alahin gated ngampun sinisini magsyirik malainkan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sumagawa yero inampun Allah Ta'ala ampun nga jaduse saddi ang bandu sa syirik bang kabayaan.
Mangkabayan ni dusen sinangkyo, dusen nganjina upama kabayan Allah Taala tinang dusen mono da kabayan Allah Taala minaap kyo. Inampun kyo. Tanya problema ni ampun Allah Taala. Sabang dusen syirik hinangan ulit mang Allah Tabaraka wa Taalain gaania dapat gaydan inampun Allah Tabaraka wa Taala. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Benanen sine magsirik hinangan niya sa kuto, hinangan niya limang Allah Tabaraka wa Ta'ala, magpasudo niya sa tiyaman Allah Ta'ala, hinangan niya sawi Allah Tabaraka wa Ta'ala, magtawakal niya sa tiyaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, faqad harrama Allahu alaihi jannah, sabihin nanin, hinaram wa Allah Ta'ala siya magsirikian ni surgain. Wa ma'wahu nar, nagpamalugalan niya hindalim narka, wa na'udhu billahi min darik, may uman muslimin. Iyan. Na, time niya ito. Okay deh, pandak-pandak na ko say. Narakam ang kanpay ni Ibrahim ibn Adham nakam ulari bangway gitinay ma Allah Taala doa misan kamuan tahun Muhammad sa Allah Taala. Pagi sebab matay pangatian min si atas 10 perkara atau 10 ginis. Lambu ambanian al-awwal arabtumullah Ta'ala walam tuaddu haqqahu. Mian kinatauhan wa bi Allah Ta'alain. Iya magpanyain, iya magpapatayin, iya magkritikin saga tinun ni bihaklin. Desep ti bihaklin bisan dipandak si kaysa ng alibada, subay kay pasudod si Allah Ta'ala, subay kay magmaryawa si Allah Ta'ala, subay kay magibadat karwenin wala tusyriku bihi syai'a. Dakyo dahil nanganong limang Allah Ta'ala dakyo magsyirik si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si karuwe pa ni Ibrahim ibn Adham dakam ulali bang wegi tinaima wa Allah Ta'ala doa abin bisan dukamuan tahun ya makus iya maku kasanyangan iya kajabulan kauman bin pasalan penne qara'tumul Qur'ana walam ta'maluhu lah binasad dawa di Qur'anin sumagawa ganya pagbebbe dakam penne ulali qara'tumul Qur'ana walam ta'malu bihi binasa dawa di Quran yang sumagawa ka na pagdagde. Magpain Allah Tabaraka wa Ta'alahin akimis salat. Matenggi kam sambahayang. Hinag kam ng bahayang na elor rancangan mo Quranin. Allah Ta'ala bisarani. Sumagawa piya ang banme manusia. Bisan nupahotan. Bilalin magbalang. Hayalas sarap ito ni kam ng bahayang kanya pakali. Luwad siya sinang ni. Iya. Narakam ulali pa Ibrahim ibn Adham. Pagya binashat dewa bi Qur'an yang sumagawa gawai binabingan jarim ni. Magpain Allah Ta'alahin panya aqimis salata wa atuz zakah. Pinabimbang Allah Ta'alahin. Niyan patanya umi sambahayang ngayon ang sambahayang kamu atuz zakah. Dugmurong kam zakat bangganta kumawod ni sinisab ni arta bin sabi jinakatan. Piamban manusia pisan do alta nen bilyunan gani alu tapi ke zakatin we maka miskin maka kulang bawa idolaan pian we ga tested ne perman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Taubah magkulang maglawi penne yauma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hada ma kanastum li anfusikum fazuku makuntum taknisun. Si Allah kiamat, yan may manusia magtipon-tipon artane, magdaya na naman dia ta dunya ini. Gaya bisan taisip jakat nin, bisan pinapardo Allah Ta'ala, pain si Allah kiamat, yauma yuhma 'alayha. Tinunaw artane bakas tinipon-tipon naman dia ta dunyain. Obos bu pilih. Tinunaw yan dalam neraka jahannam. Patuk wabiha jibahuhum. Obos bu nepi pamalansa luere atau kan lendo rini. Pinalaan sanaan si ini umat muslimin. Wajunubuhum. Duksad dire. Aman kanawan no kamandibang. Pamalansa siya ini ng palansahan pangalata rin bakas tinipon-tipon niya baru dia bulak niya buka siya magjakat. Waduhuruhum no kamambukod ni. Pain Allah Tabaraka wa Ta'ala hada ma kanaztum li anfusikum. Yana inin pa inna tinipon-tipon ni mariyada dunyahin. Lesahun pinenanamun binipainne makuntum taknizun yani bakas kani antinipun-tipun biadja lasi bulak dunya narakam ulali pen Ibrahim ibn Adham bangwege ngatu tinaima wa Allah Tabaraka wa Ta'ala dua awin peke matay pangatian min si atas 10 perkara sagpiag behin
Nomor tayo. Na yan na umat muslimin. Magpain Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran niya maha mulia pa inne. La ta'kulul takam pa inne la ta'kulu amwal al-yatama. Takam pa inne magante pangarta anak miskin anak ilo. Yan bang ni amate aman ni kamakan aman ni kamanakan bi. Ni amate me usbabi o usmate matatuerin buka pe se balik. O sen ka pangartare da niya pagbaya-bayaan dulu. Gaya niya bisang binahagian niya. Ini asal na po. Pangalatain. Na magpain Allah tabaraka wa ta'ala wala ta'kulu amwala yatama dhulma fa innama ya'kulu fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Dakam mangan may pangarta anak nilo, anak miskin ay anak ilo. Yan ay matay matatuerin buka pa siya akil bali. Niya amban may manusia sa iye. Bang may matay ilo-ilo di may kamanakanin. Diki-diki pa buhet ka pangarta may matatuerin, may putinainin, inetuerin ng kupaw. Makasiasin ng makanakin. Innama ya'kulu na pibutunihim nara. Iyero kinakandar alim beteng na iyan. Narka pa Allah tabaraka wa ta'ala wa yaslawun na sa'ira sa lusiyan siniksa pinasik narka sa'ir abot sa lawa akhiran. Naraka mulali bangway sa iye pa Allah tabaraka wa ta'ala pa Ibrahim no Adham bangway kam geng ato tinaimaan doa peke basta may at Quran in bugay magpirami hekka dalam Quran pangandaakan ga tinutoy manusia hekka pangandaakan dalam Quran ga tuhutbi hekka pamegesan dalam Quran gibisan nalian bi tukda ka mulali bangway ga tinaimaan Allah ta'ala doa bi. Demikian pembuaman pamegesan Allah Ta'ala ini dakam muni wala taqtulu auladakum atawakan wala taqtulu anfusakum. Nombor ayat pineges kita dalam Quran ni dakam magbano bini ginawa baran bin atawakan dapat patayong bini ginawa baran bin. Demikian na ginawa baran kung tinaibin dapat patayong bin. Piya aman may manusia mapatay dini magsabi piya aman may manusia perkala baka sadya kain seman magtus pinapatay ganyan pa di may patut pagpatayan. Piya man may manusia dan pohon lahing magbono. Piya man may manusia sa may election danan magpuntara naman magpapatay pinapatay. Iyan dakam ulali pa Ibrahim ibn Adham bangway ga tinayma doa abin pege matay pangatayan bin si atas 10 perkara atawakan 10 ginis. Wala kita wasabi pa Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ukulang maglabi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Sine-sine mapatay mukmin. Mono mukmin pinagtuturan pasal merampon dulahi. Gani labayan pagpasalasayan pinagturan pajaza'uhu jahannam intung basi'ay mang tawad sa akhirat bugay kapag tawad bugay ng Allah Ta'ala narka jahannam khalidina fiha kakalyaran nes magawar man maksud nito sa kakalyaran pagi bang mu'min pa rasulullahin akida ahli sunnah wal jamaah bang mu'min dumay na sa kakal ahin makasik narka ni awak kuni makasik surga sumagawa ilay kaman na ilay narka agen kakalyahin dusen bang mulo mu'min mamatay mu'min agen kakkali sumakawa amman rahmatin Allah Ta'ala banglo kyo mu'min taga iman amman ahlus sunnah wal jamaah akidanin masih kyo lumuas amman dalam neraka pinasik suga sumakawa tahunan kyo buan tahun yang akhirat fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada khalidina fiha wa ghadiba Allahu alaihi dukilanat asdal Allah Ta'ala sikau wa la'anahu dukilanat amamunuin wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk tinagamihan Allah Ta'ala mian azab atau akan siksa labi hati bangimoleh tabut sa akhirat. Na yan hendaknin pinastat jawa di Quranin hekka pangandaakan jalan ne duk hekka pamagisan jalan ne gatinute bi pangandaakan nin duk gae inalian pamagisan ne kapandakan nin karwenin amman me hangkan gati nay madua abin pain Ibrahim ibn Adham ada aitum hubba rasulillahi taraktum sunnatahu ngakun kam malasa si rasulullahin aku malasa ku si rasulullahin sumagawa inambanan wa bisunnatnin inambanan wa bisunnatnin ina na sunnat rasulullahin ina bakas kakainang rasulullahin gawe bitinuhod bakas rasulullah kakainang nin mangina kakainang nin yan na patahap yan pada umus mauduli kaya bitin mo pakalihin na tawag ka
Men ka bigay pinain sang pupus kay katakan bisa sukul ni pinanapan na. Iyan sika telu, sika empat hangkan ga tinayma duamin nakam ulali pen Ibrahim ibnu Adham si Abas Rahin fa inni ada'aitum adawat syaitan wa ta'tumuhu. Ngakun kamu kun tarabi saitanin sumagawa iya rutin bin. Kun tarabi saitanin. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa kam abarat saya udkhulu fis silmi kappa fasik kam sistem kemun. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dakan nuhut-nuhut na tekangan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Penalin di syaitan yun kuntarabi tampal. Sumagawa bisan katauhan bingakon kan kuntarabi syaitanin yero kakahinang syaitanin tinuhut bin. Nangkanda kam ulali bang wega tinay maduabin. Sikapian sikampat. Sikalime hangkan gay tinay maduabin pa Ibrahim ibnu Adham si Abas Rahin. Ada'aitum dukhulan jannati walam ta'malu lah. Ngapun kam makasek surga sumagawa gawe bisa piniha gawe bihini nang bang ini sababan dan supaya kamu masuk dalam surga. Teka sababan supaya kita masuk dalam surga. Maksang bahaya magtaci matatoy gay ngato si duwe matatoy kemon ni maginanghap ngurung sadap ka hek ka pakasekan surga sumagawa ngaku nadya ka makasek surga gae bihini nang bagini labayan pakasekan surga. Sikain nih sikapitu ad'aitumun najata minan nar ramaitum biha anfusakum. Hangkan ga tinaima wallahu ta'ala dua abin bisan nukam makukahennek bisan nukam makukasanyang ya iya kagabumit ya iya kasusebin pasalan ngakun ka ampainne kalakpasan amban nyelem narka sumagawa ramaitum piha ampusakum sumagawa ilabo tinemparan tinibagan webi baran bi parelem narka ali way gai bisan dupen Allah Ta'ala hin haram magsiabuhin masih magsiabuahin bisan dupen Allah Ta'ala dakam magjina masih magjinaahin pen Allah Ta'ala dakam nangkew masih nangkew ahin bisan du dakam pendemono iya ir pamunuin dakam maganyaya iya ir paganyahin sampai rumahin bulakmu iya ineddo inannya yang bulak sawein. Ilabo dalam neraka jahannam. Ngakun kam lapas kam mendalam neraka jahannam sumagawa ramaitum piha ampusakum. Ilemparan tinibagan we bibaran pada neraka jahannam. Daka angkan daka mulali bang we ngatu tinema Allah Ta'ala dua abi. Sikapian ini sikap itu. Sikawalu. Fa in Ibrahim ibnu Adham si Abas Rahin daka mulali bang we tinema dua abin. Tegge pa inni istagaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Bisikam kabisihan bisikam pa inni si kaaiban sawebi sumagawa ga pinayaman webi kaaiban bi mana na niya kanin takitebi kuto hama-hama silame sawebi sumagawa kabe ukot pahiine silame bi bisan takitebi narakam ulari bang wega ngatutinay mawallahu ta'ala duabi pegge hama-hama silame sawebi yani tinilikbin yani ka problemahan min pegge niya memyaan si sawebi umus ina de kau kabe silamenun dia bisa talabalapnu narakam ulali bang wega tinay maduabin pen Ibrahim ibnu Adham tatir be bang ina bisara ye pendak de leja nduko usbe modulay sikawalu sikasiam hangkan penyerakam ulali bang wega ngatutinay mawallahu ta'ala duabin akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kinakan webi rezeki memelihara kami rezeki Allah Ta'alahin sumagawa ga kami san magsuko si rezeki piyamban ni manusia mangan kau salong luka mangan buas mangan kenna we tahu kaya baginang kenna rem tay kiyo bangiro Allah Ta'ala sumagawa piyamban manusia magsukurin kanya magsukur kanya tanto magsukur neraka mulali pen Ibrahim ibnu Adham bang wey kam katinay manduawe Allah Ta'ala para sababanen ilok we bisa batannya kanen dinahaga dawe nian rezeki Allah Ta'alahin nikmat Allah Ta'alahin sumagawa takaipat we binigay kami sa magsukur neraka mulali bang wey katinay Allah Ta'ala duabi maku kam kasanyangan iya kajebo ka
Niaan kay kahapin, iya ru kasabulbin, iya ru kay kasanyangin. Pasal samiyaan sawaban ni Ibrahim bin Adham. Pandak ni bagi bagi pinata pasal pagsukuri ta ni pigi umam gay umus orasin. Si kasiyamien, si kasampulas ni si kasampu hangkan pen Ibrahim bin Adham. Gay tinaima dua abin dakam ulali. Dapantum amwatakum walam ta'tabiru bihim. Walam ta'tabiru bihim atau walahum. Kinumur hajawe bimik mamatay amban kami. Bang ni amatay pong tinaibi. Bang ni amatay matatuebi. Bang ni amatay uspawarisbi. Bang ni amatay bagay-bagaybi. Kinumur webi. Walang ta'tabiru bihim. Sumagawa. Kakam minta. Kakam minsa. Pwede masiro kam matay kakam maginang. Kakam magtagami. Iyan. Si kasiyama. Terus niya tarumbuha ta lingka. Si kasiyamien. Si kasampunin pain ni. Kultum innal mauta haqqun. Walam tasta'iddulah. Magpain kam bennalin kamatayin bennal we matay kita bi sumagawa ga kam magsagdiya ga kam magtagami para si kamatay biluto para si kamatay bi ambani gini patahati mangipi pinataha subihat mi orasan bindul midelo sa sukunet dayan ug nedania niaan pakalete bi man akuin sab bangnalay bisara gitan to tumaw pakalete kumaha na magmaaf kam makukuampun si Allah tabaraka wa taala dako manganon bi pagi miaan subay kita may pagkasilasa pagi pagkasilasa tu asal importante manamal na ka magpain we lahat miaan lahat kulat miaan sa gaania bangkemon kita may manusia inin subay kita may magkasilasa kinasilasa mag-ase-ase pagi sambat-sambatan ng buwa sihir pa ini ardul falati alal a'da'i doikatun wasammul khiyati alal a'da wasammul khiyati alal ahbabi maidan. Mana bisara sirinin bisan pepain ni sa ingyan wabulakunya bangga niya pagkasilasa miaan sikpit salama-lama kue rukyo me kantang atakala busumiaan lama sumagawa bisan pesa ingge sikpitin bisan pesa ingge hunitin bang iero masih-masih ru pagkasilasahin bisan kue luang dalung bulit luang dalung palabeanin pangalesanan nun ruhaya mahunitin ambani magkasilasa kita bikemon si alim agama Allah tabaraka wa ta'ala bagi asal-asal dan minggu dan buaru amban apu adam amman bulak idza kana asli min turabin fakulluha biladi wa kullul alamin aqaribi pandang wasir bangkaniaan kun asal-asal kun bulak alhasil kemon bulakin bulakku duk kemon manusiain usbaku ambani pegi bulak dua belah kami bisa lahat sumisip duk lahat pintuburan atau ini lahat bulak du bilangun bilahat kun bulakin bulak bi damikian bulak kun duk kam manusia rob kam ambani magdaus ba kita bi bilangun bi kumatatto amian anak bi bang maganakin bilang te kam matatto ko bang mamay amman akuin wasbillahi ma itu silapal iene pagkilalihan te bi kamoy amban bulak dunya ini ngarekse hab akhirat wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.